6. februar 2020. Stigli smo da ih objeđemo. Probijali smo se kroz dubok sneg. Kolega je juče bio, progazio ispred leta. Velike kape na pokloču. Ne, ništa neću skidati. Ekipa mala je tu. Da ima ovdje šta se dešava. Ovo je čak i izleću na ovoj strani. One su više osunčane. Evo ih čak i izleću. Da. Njima je vetar nosio sneg bočno.